Hello friend, ushobora rero kuba uri umwe mu bantu bakoresheje VPN ariko zikaba zaragiye zihagarara mu buryo utazi. Rero wowe ikintu ugiye gukora ugiye kuza ushake Google Play Store yawe, ifunguke, noneho uze hano dusacingira, usacinge application bita AC Tunnel Pro, AC Tunnel Pro, murabona ko bayiduhaye AC Tunnel Pro ngiyi hano. Noneho iyi AC Tunnel Pro uraza uyikandeho. Application yacu ni iyi ngiyi. AC Tunnel Pro. Noneho iyi application rero icyiza cyayo ikora kuri MTN ndetse na Airtel. Tuyifungure dutegereze ifunguke. Hano hepfo noneho murabibona. Hano hepfo murabibona ko harimo u Rwanda. Ahangaha hano hepfo murabibona ko harimo u Rwanda. Urabona ko ikoresha Airtel igakoresha na MTN. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Sirimuka Tech, twatangiye kampeni yo kukwereka free internet uburyo wayikoresha. Nyaboneka dufashe ukore like ndetse unakore subscribe, uraba uduteye inkunga ikomeye. Ushaka kureba ino video yose ukareba uburyo ino VPN ikora mu buryo burambuye, wajya kuri channel yacu ya Sirimuka Tech, byose twabisobanuye.